Ebusunya sade chiade sen nyina no ne yetinsem abayewa bi akwa no yanomfo enema yi bi unim red akwa red ama na abro so mo ato na nanom wonsero na nayi ase no nayi na ase no niema eni nsem bi esisi ye na KwakuSmart ya de brawo no bomode so ba subscribe to my YouTube channel na notification bell no so sene be ya nsem bi se isi a me drop video na won sa ebitumi akabi all the media platforms na KwakuSmart TikTok ye ji yedin pa bomode na tamkutu neti ensem yi a me de brawo na ansa na no meso so be fa number na egu ho no no eye Hazard Auto Sales e ba ne cars ene ho spare parts dia omo number 1 Hazard Auto Sales omo cars dia unya woda ya picking cry enye cars nkwanom dele ene ho spare parts ka bia wo use bia a wo pay ho spare parts no omo ye ready spare parts bia wo the form number no woda ya picking cry na gina wo kwanya no we US made papa original yes oto afebo pomodin na hit Hazard Auto Sales na hit no ne enkasa ye monwura ensem no mankasa abayo yi ewie school in the year 2023 abayo yi obi a ne TikTok idin ode wo ho eye Rich Love a obitumi akwa search no Rich Love obi a wo fi kro bi a ye fre wi amoase na ono de chese enkro villages any nkra kese atwa sa wi amoase ho nyina obi anim no esanse ye ka gangster or ye gangster yanmufo nyema ibi ofa papa get to bia obi anim get to base bia be ko bia onya bo Rich Love obi anim no abayo no obi a ne ho ofeye na abayo yi wo wi school foforo a wo wi 2023 na okra ne na foforo na ebusuafo se okokumase akopedwuma bi aya nti okodu ye no medical catch se ne na foforo dodo na eye getofo okodu ye no de ne ho ekobo getofo ni bi enam se medical catch se oye geto girl a obi anim no nkura etwa ho nyina hia nti no oduru kumase so de ne ho ekobo getofo ati geto bees ana no di na agro eko na yanomfo unim red wi ne tramadol ne sa ne menema se na unim red no so no ewo ebia ne esese ofa 8th March ewo afiwe ya yewo mu ye 2025 ana ba yi ekono no ma ebro so yes ebi wonu ma utumi take 3 okono no ye ama ebro so ama me no kase okokoma amamu rushe no to the nearest hospital na so fofi antoata wayi nyame no dia na ansana medu beba na yiyi so ankasa no yankuli hwe video we mra me bacho gen wo ye hwan frase wo ho mame ya kase gen ye hwan ya wo ya baba wo wiamoase hwan ye wo no ne maame ne papa nyina fi wiamoase ho a wawo eye baba ko ato atiasefo asase so na baba no kwase bi ni ho fe yi pa ni ho fe papa kire se odi na ho fe chi nanka na ho fe no ye ne Kristofo de nke beka se nko fan kan se mpa ntwi akra ma urade nanso amane sa ye kase wi tramo ani bibia sabe eseni pedi ababa odi mu akotene pa owi amwase na die beto mu na anu ya ye fe no bibi te se red eda oyem na abaweni no ababa oni di mu akotene pa Reverend ababa ne die waje ne ho te se ye kase obi agidin e wa asase so eni ni wu achi a ababa ye fe no Rich Love no waje ni di ye pa na entity ye nyaye efise mi kokrom okodi ho be na nsako na nan ekotietiem mu de ekoso okrom ho no mo na omo kire mu ade di wo ni ba e red ya ye ka ho asemi na abawa na no red no ma ne bro Ezra ono ma ne bro so no mu ni se eti na ni so a ne ho beto no ana sabe fofi anto ata abawa ne de to na nan mo e wansia do ndi red wo bi se ma abawa no ho nsam di a krom ha no mo ana ba bi agato wo bia no etra wiamoase kwa koduru mozizongo gato ba bi bia na abawa no obi eni won ma woni mu no ana akwa TikTok so a abawa na je ne ho me na ho yi papa Reverend me bo anti red ya ne kum no how amu kire mu a red no Reverend me de me gusu ye adwuma bi enam sensi ye na mama adwuma bi a me ye nti no me mpese me de betu jesi na red no mama na numbers me wo bi wo me phone yi so ya ma bi 3 6 9 ene de etete sa ndi ababa ane fa de eboroso ndi ne mouse won na se wa daisy pa me de ababa obi o Shatta red e de asane na wo hwe se ne da no ayi ni koso na ababa na si urade ni pe mo bo what she enti owudaben 23-year-old young girl owudaben no kwasem ni owuye ache kakra meka se be bosomi atwam
ana odi free mu a na no memenda ana a blessing say busuafo ani adofo e be kakọ pen club ya nsensem pi esiye no. On the 8th April, no mdi ayiye no ehye eno tina hu behia say 8th April ese ayiye no etumi koso. Na 8th April ayiye no koso eye wiamo ase. Na ghetto base squad bi ade omani ekire honom I from abo so. Sa abo so sa abo ya abo so. Omno mani kire honom. Om de utu so omni abayo an eka pa. Na hu behia say om se adenti na om antwen amomo ama ansa na om asi abayo an. Ana abayo no so abusuafo ni krom ho youth say tama so esi no eti no yentumi matwe sase ne abusuafo beka no ana ye fine ghetto youth fu ise na omo nti ase ni to omo nkotu efun no omo nsa mededa na omo ye keeping foforo omo anti ase eni edi me wedi me na me ye killer me na me ye boss me maya na wedi say enu tina ne yakoba ye se abufuo ni akasakasa ba ye no ba ko de talk sign from se ne all be ma no on tra line no ana ba ko tra ye na eni we ya no atwini to get to for ba krom ho no mba wiamo ase ho we ya no atwini to no de akere soro we ya no atwe sekan we na koda na wo na wo ni mu no opemfo ba ko de e kan no ana ka branti bi ayefe no Faiza Haruna na ono de atwanse ho na woto anananom e wonse ye do ono so ko eti ayi na so ho no mu no nipa be ye 3 ani wu ho no o ma aka de bebi omugu nso de ano odin pa je opepie we street girl inti amanfo nimu no ti yakoba se wo ya yeyi na odampa mu no ade ye chen ye omo ya amamre bi awie no ena busuafo ma amu ne so omo kwa akosie inti anche no mkope ne krabia omkoba bedru ye na anche ana boasofo ene krofom fo nso bedru ye bedru ye na asema omo kan se ade ne yamfa funu no anto antwen wo mo ena wiamo asefo ma amu an so ka kire omo se na mmereko enti no omo ye omkosie ye omo enya omo ho nte ase ema wantwi bi kakra eyeden ebai de omo kan ne se aboasofo ne kan ne se omo pese omo kotu funu no ede basa be we keeping foforo wiamo asefo mlante ne so enya abotra ama wo mo so munkonkotu enti edi akasa bebre ene baaye enti aboaso ni abrante baako esan line say krom ha kila bi na yewe amoase kila bi ni hon so mo se kila bi wo hode ya line na wasan no omon try enhwe wa obebo atram ni yehu ema baako nso bokoko try do bota ese fe ne Majid on the botra ya na hotedin edi 05 abrante a wo wi amoase a woye kila e wo hono no na hotedin edi 05 na ni di ankasa edi Majid to omo ball o ball line try no e na aboaso formula ntie ne yete so aboatra de a on be start ayi yutuo na o ma shoot o ma warning shot ti wi amase formula ntie ne so anhwe ama wo mo o mo ba ne nyina se na se kan ne atuo ehhehye wo mo ho ti o mo so anhwe ama wo mo na de ntokwasem ene wantwi entie ma wi amase formula ntie no eto o mo dwane na aboaso formula ntie ne dwane nti wi amase formula ntie no so dwane eto a wo mo entie de nipakum kra ebai make a say de nipa be enan ase miensa de o matoa nananom e wonse do enam abarwa rich love ewu ne hunti sami hu ye obi wu a enkabusuafo ne kromofo na na epene krabia na enso abarwa rich love ye ka ne ho asemi die ono ye obi a tramol ye se bi tramol red ene ade ni nyina wo fa bi o wie suku wo okonfa no che secondary school ya 24 year no wieje SS e wo konfa no che oyobi a opani je tramol sem ebi kra keka se wo ye lesbian na de keka ho eti akoba asa no kra etwa ye ho ahia nyina amana se pepa se buanim kofi ase aguna even ebi kra mpo free akra bai chese omo bai no munyom ho nte ase abra ye ma amu ni so no omo so omo koye amamre omo mafuni so free wi amo ase dome na se ebesene ko tank ya se wi amo ase ho na edi funu chinchini bia bebredi ko si ba bi omo so omo ko hia base omo ko hia eye wo omo ade omo koye no de omo kan ne se ehosua omo nko ho enti omo de ko park so omo tam de efunu ko park so omo de ko station eye wi amo ase taxi rank omo de ko ho nyina de enante bebrebe chese ene ya me ko so abawa na ayi ase de na in fact eni enyan ebi atramadol ani wi unim red eden crofo be kwa akudu no aya na mo ahwe mo ho yi isan se sani mai mu nyina emfa bibi papa bia emre wabrabo a wo bo no hu baby a wo kɔ ni baby a wo free ene ne esi wani so a wo pese wo ye omo wu kɔ ya
Dino KwakuSmart. Subscribe to me YouTube channel no. Na bo notification bell no so se na be am drop video bia on sa ebe to me akabi. Macrow. Alright, I will see how many people going that are going in on the level there. Right now, they're going live. KwakuSmart, they're coming here. One day, they're going to get a